भारतीय हज कमिटीचे अध्यक्ष ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी आणि सांत फ्रांसिस शावियराच्या कुडीच्या दाखवण सुवाळ्या निमतान पोरण्या गोंया भेट दिली. ह्या वेळार उपजिल्लोधिकारी विनायक च्यारी हांच्यानी तांकां गोंय सरकाराच्या वतीन यादस्तीक भेटयलें. RDXGOA खातीर पोरणे गोंयच्यान गौतम शिरोडकार. Grateful have been view secret relics of Saint Francis Xavier. This is very great experience. I congratulate authorities, especially government of Goa. Well organized. I surprised thousands of people standing queue for the view of this great saint. Thank you very much. Thank you.